Дажол соқта Масих қиёмат кунидан олдын инсоният дуч келадиган эң буюк фитналардан биридир. Пайғамбар Мухаммад соллаллоху алайхи вассалам умматларны дажол фитнасдан бошқа гар кандай фитнадан кора копрок оголантырганлар. Дажол гайры табий кудратларга эга эканины дайво кылады ва охир окыбат өзүнү худо деп элон кылып, сохта муажизалар ва дүйнөви жозибалар оркалы коплап одамларны алдайды. У ер юзи бойлап жуда тез сафар кылып, одамларны озига эргашышка чакырады. Имони заиф кишилар унин алдавига учрашы мумкин, аммо чын муминлар Кур'он ва суннат таалимотларны махкам ушлаган голда сабот билан турадылар. Сагы гадисларда келтирилишче, дажолнун бир көзү нуксонлуу болады ва эки көзү орасыга кофир деген йозув битилган болады. Бу йозувны гакыкый муминлар тани боладылар. Мусулманларга дажол фитнасидан Аллохтан панох сураш тавсия кылынган. Айныкса намазда ташагуддан кейін пайгамбарыбыз соллаллоху алайхи вассалам оргаткан дуаны окушва. Кагыф сурасынын аввалгы yoki охирги 10 аятны тилават кылыш бунга сабап болады. Сагы ислами таалимотларга кора Аллохнун амры билан Исо алайхи салам ер юзига кайта тушуп, дажолны галок кыладылар. Шундан соң ер юзида яна адолат ва гакыкат карор топады.